Hello beautiful. Hello. Amakuru yawe. Imeza. Meze neza. Yego. Ndi kumwe na Ella. Ella. Yeah. Alright, Ella ngiye kukwereka game tugiye gukina, sibyo? Hano inyuma yanjye mu maboko mfitemo ibintu, sibyo? Uramfasha mic. Sibyo? And then wowe urahitamo ukuboko kumwe and then urambwira ukuboko ndi buzane. Urumva? Tureba nyine ikintu kiriho tu. Kiraba ari icyawe, iraba ari gift yawe. Okay. Ari ukuboko kw'iburyo ari n'ukuboko kw'ibumoso. Twagiye? Iburyo. Okay. Iburyo nari mfite ino envelope mfite na itel A70. Ukaba utomboye itel A70. Itel uzi itel? Ndayizi. Urayizi? Alright, iyi telefone is a brand new phone ya itel ni A70. Urumva? Ifite big screen with dynamic bar. Urumva? Ifite RAM ya gigabyte 8 ikajya na internal storage ya gigabyte 128. Urumva washyiramo ibiki? Nashyiramo ibiki? Documents, amafoto, hari ibintu byinshi cyane. This is yours. Thank you. This is good. Ifungure. Okay. This is mine. Itel.